moja žena imala neke knjige origamija, to je ova japanska igra od papira. I tako praveći i učeći djecu stvar da on nešto radi, jednostavno da nekako organizujemo to svoje vrijeme, ja sam shvatio da se taj kvadratni papir uvijek nekim geometrijskim savijanjem dolazite do ždralova, ne znam, kockica, ptica, maca i tako dalje. I onda sam ja počeo da izrezujem onaj geometrijski pravilno, odnosno u nekim geometrijskim oblicima taj papir koji se geometrijski predstavija. I onda sam došao do 15, 14 i na kraju došao do 9 elemenata, kako pojednostavio sam tu igru i vidio sam da sa tih 9 elemenata sam napravio igru koju sam ja nazvao Quasimodo, tako zbog neke ne baš lijepog izgleda, ali u stvari zbog običnog izgleda, ali zbog jake sile koju ta igra iznutra može da pruži. Jednostavno vidio sam da se u tih 9 elemenata kada se slažu na različite načine mogu se dobiti sva slova, svi brojevi, cuke, mace, ne znam, neke kućice, neki treći geometrijski oblici i tako dalje.